Arestado ya ing meto nga pulis a kabilang kanu king drug watch list kay bat nang merakap king meto nga buy-bust operation ning Police Regional Office 3 o PRO3 king syudad ning San Fernando ngening May 12. Kinilala ing suspect bilang meto nga 28 anyo sa patrolman Amerika bandang 11:49 ning abak king Barangay San Jose. Penimunan ning Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU ning Pampanga Police Provincial Office ing operasyon kay duangan ing Provincial Intelligence Unit City of San Fernando Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3. Kumpiska ibat king suspect inga king 105 gramo ning pagsuspetsyang shabu ating standard drug price sa mamabot kanu king 714,000 pesos. Agpangkang PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez, malino ing mensahe ning operasyon na alang nino maning above the law injang pang miyembro ning kapulisan. Balaos naman kanong pasik na nga ning PRO3 ing internal cleansing, anti-drug operations at disciplinary measures bang apanatiling integridad at tiwala ning publiko king Philippine National Police. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, balitang tutuking Balen, susuyo.